Pokle bok. Bok. Šta ima? Pa evo, chillam. Evo. Chill zone. Ne znam smijem reći šta sam pio tu sad u režiji. Pa bolje ne, čokoladno mlijeko. Čokoladno mlijeko sam pio. Udarili smo svi čokoladno mlijeko, jedno je bilo super cool. Kako si inače, šta radiš, di si, šta si, tko si, puno pitanja si postavljamo redom. Šta si prvo pitao? Ajmo, za one koji te ne znaju, Luka Poklepović, tko si, odakle si, s čim se baviš? Da, Luka Poklepović, autorski Pokle, pa evo, sad radim na radiju od nedavno, na Laganini FM-u. Iako ja bih dalje rekao da je meni main posao glazba. Mislim da će mi to uvijek biti kao glavni posao i time se fakat želim baviti. I bavim se time. Evo, imam dosta nastupa. Ovaj tjedan imam sad 2 nastupa. Tako da ko hoće doći može sutra u Viva Café do Brazil na Kantridi. Biće akustik svirka. A u petak u malom kafeu puštam house. To sam isto počeo raditi od nedavno. Samo što to nije pod imenom Pokle, to je pod imenom Lepok. Tako počeo sam malo DJ-at. To mi je neka nova fora. Cool. Zabavno je, DJ-anje je zabavno. I ništa, da, šta je najnovije, zapravo objavljujem album 22.5. To bi volio, evo, svakako podijeliti sa svim gledateljima, slušateljima, jel? Odlično, evo, album će nam uskoro, možda pustimo neke snipete još pred kraj današnje Kišovizije da vidimo šta se to kuha. Ja USB imam. Odlično. Sredit ćemo. Pokle, evo, Student Day Festival, ovo je zapravo jedna vrsta prijavnice za sviranje na Student Day Festivalu, već sam dao onako ekskluzivu da će nam biti u Eksport Drvu, da će u subotu svirati 2 predgrupe plus oni main izvođači. Jesi bio kad na Student Dayu, jel moram uopće to pitati, pretpostavljam da je to onako u Rijeci? Znaš šta je stvar? Što ja sam htio ići i svaki put bi me nešto spriječilo. Što nikad nisi bio. Znaš da ti pravo kažem, imam feeling da fakat nikad nisam bio, što je najgore od svega. Ali kužiš, svaki put sam bio spriječen, onako. I jednom sam htio full ići kad je bilo hladno pivo, to sjećam, ne znam koje to godine bilo, tipa 2019. Tako možda. Nešto, da. I tad sam full htio ići, bio sam tako hajpan za to. I ne znam, nešto sam morao ići u Zagreb taj dan. I onda sam išao u Zagreb, ali pazi ovu zanimljivu priču, to baš s hladnim pivom kad je bilo tada. Te godine, kad je bilo, ne znam, 2019. valjda, sam trebao jedno na 4 koncerta hladnog piva ići. Nisam nikad bio prije. Svaki put sam bio spriječen. Jesi otišao na kraju ikada na hladno pivo? Znači, te cijele godine nisam bio ni jednom na hladnom pivu. Znači, to je bilo preloše. A poslije kao, jesi uspio negdje Otišao sam sljedeće godine, po ljeti su bili u Malinskoj na sreću. A bilo bi full tužno da nisi... Da, sad ne postoje. Uspio sam uhvatiti taj zadnji, Tako je sad, ali čekaj, hladno pivo kao ime hladno pivo i dalje mogu koristiti kao ekipa iz benda, ne znam. Ja mislim, ima sad postoje oni savršeni marginalci i tako se zove. Aha, to je kao ostatak hladnog piva bez mileta. Da. Eto, viš, sa Pinotom sam malo više u ovom rap svijetu, on je ovako reper, a ti si od uvijek nekako čovjek od, ne znam, rekao bi ti da ti je onako baza rock'n'roll neki. Pa je, sigurno. Da se više baziraš zapravo na nekom tom zvuku rock'n'rolla, pop-punka, možda najviše, ljudi će reći pop-punk, ali... Pa sigurno, da, to najviše onako radim, ali ne mogu reći da ne slušam sve ostalo, naravno, pretpostavljam da nisam baš po tome unikatan, jer mislim da svi koji se bave muzikom slušaju svakakve žanrove. Da, slažem se. Ali, pa radim ja sa strane, ko zna za Rariro, mislim, meni je žao ko zna za to, ali to je moj trap label, sad sam slučajno se expose, ali možete ići poslušati ko hoće. Underground trap label, Rariro. Ima tamo svašta, ali nije za svačije uši, to ću odmah reći. Rare je to, to je dosta rare, onako, pa bacite uši. Hoćeš izvoditi Rariro ako pobjediš na Kišofonu? Pa možda za bonus track. Ako budemo neke hype mene oko sebe, ako mi se popne ekipa na publiku i krene onda može. Si mislio, zapravo ne, čekaj, ajde da ne jurim s pitanjima, šta je s bendom sad? Znam da je dosta vremena je to bila jedna postava, već ste se nekako mi se čini bilo i uigrali, imali ste baš masu svirki kad jedno 3-4 mjeseca početkom godine ili krajem godine. Bilo je i početkom čak, zadnja svirka nam je bila 10.2. u Močvari i bila je super svirka, actually smo čak i ljude skupili, ko bi rekao, naš inače... Pa baš ste neki kontinuitet imali u tom trenutku. Da, je, baš se krenulo ovako penjati, osjetilo se, kužiš. I ništa, sad se to malo raspalo, zapravo više bih rekao da je na pauzi, jer sam, bio je neki event u Zagrebu nedavno, gdje sam ja puštao house i tada sam se našao s bendom, ali ja sam bio živio u Zagrebu do negdje 9. mjeseca prošle godine. I onda sam se vratio u Rijeku
ali sam pokušao držati to s bendom i funkcioniralo, jer bi ja često dolazio u Zagreb, imao bi svirke u Zagrebu, ili bi zbog koga zna kojeg razloga došao da ide masterat pjesmu ili nešto. Da. Pa bi imali često tako probe. Ali sada, zadnje vrijeme sam skužio da nikako se ne možemo uskladiti. Čak i kad bi ja došao, to je rijetko u Zagreb, nismo se uspjeli uskladiti za probe. Da, teško jer je oni to. sviraju, ovaj bubnjar Tin Brkljačić, on svira u jedno, pa šta znam, mislim 5 bendova. Čekaj, jel Tin iz Rijeke? Ne, on je iz Zagreba. Oba dvojica su iz Zagreba. I oni su fakat prebukirani. I sad su se još uhvatili, to sam malo ljubomoran, jer su mi Rimljani ite doma band su mi ukrali mojeg basista i bubnjara. Ali dobro. Naći ćemo vas. Rimljani ite the band, naći ćemo vas bolje da Pazite se. Ako dođemo ovako u ZG negdje i vidimo vas na gaži, gotovi ste. Uzet ćemo vam basista i bubnjara. Da, osvetit ću se. Uglavnom, što da sam htio reći, da, oni su se nekako više posvetili tome, koliko sam skužio, oni su sad, taj band je sad pod Jemom isto, pa imaju masu svirki. Što stvarno? Ja mislim da, koliko sam skužio, vidim da na eventima od Jema nastupa. Mislim, ne znam, nisam previše se raspitivao o tome, ali da, oni su mi rekli da su oni posvetili nekako oko tog benda, ali svejedno, sad kad sam ih pitao, pred par dana sam ih baš pitao, jer objavljam album, da li bi htjeli da napravimo promociju zajedno opet kao band i rekli su da su za definitivno. Cool. Tako da to je super, onako drago mi da još uvijek žele svirati sa mnom. Mislim, fakat žao mi da to nije baš uspjelo jer imam feeling da smo imali neku sinergiju. Pusto imali dobru energiju. Mislim, to je meni ne kao da želim onako sve ljude s kojima si prije svirao, jer dobro, Pokle i ja se znamo već dugo godina, sad već dugo godina. OG, we go way back. Ali kao, mislim da ti je ta postava baš bila onako cool i baš ste imali neke ne znam, iste brije, takav sam ja imao dojam kad bi vas poslušao, mada nisam vas stigao poslušati nikad uživo. Kad smo u Rijeci imali samo jedan nastup ovdje, trebali smo imati i više. Trebali smo svirati s Kennyima, shout out Kenny nije mrtav, onako koji, to je baš bio bad. Meni je to bio najgori dan u životu, da ti pravo kažem. Znaš šta mi se sve izašavalo, taj dan ne bi ni rekao tu na live-u, grozno, najgori dan u životu. Zapamtio sam datum, 12.9. 12? Ne, 10. Ne, 9.12. Ne, točno zapamti cijeli život taj datum, grozno. Kujiš, ja sad ga pogledam, su mi 2 zadnje svirke onako bile otkazane, ali dobro, ajde, nećemo sad u nekim lošim stvarima. Novi album, 22.5. koji je to dan, kao u tjednu? To je srijeda i koliko se sjećam, plan mi je bio negdje u 7 sati to objaviti. Na večer? Da. A datum sam odabrao, došao mi je full intuitivno, jer zadnje vrijeme me jako prate brojevi, onako 3 i 9 masu i nekako 2, 2 i 5 daju 9, mislim to sad brije glupe, ali gledam onako kojiš, nije samo da me prate, nego neki lik, svirao sam zadnju svirku, predzadnju možda, na jednoj izložbi sam svirao i neki lik je došao do mene i samo mi krenuo pričat kako su 3, znači baš sam razmišljao o tome taj dan i lik krene pričat kako su 3 i 9, naš najbitniji brojevi, kako se to, mislim to je brija teška, ali mi je bilo fascinantno. To su biblijski brojevi, 3 i 9. Vidiš, to nisam znao, ali mi je lik krenuo pričati o tome kako u glazbi, ritam, 3x4, to kako se gradi, nešto mi je o tome pričao, bilo je full zanimljivo. Mislim, lik je onako inače slikar i još se bavi onako elektrotehnikom, tako da nije baš, da nema pojma o ničemu. Bilo mi je zanimljivo to slušati, nažalost ne sjećam se točno o čemu je pričao, znam da mi je spomenuo te 3 i 9. I full sam razmišljao o tome i skužio sam i da bi masu pjesama s ovog novog albuma, zapravo 4 pjesme su mi u 3x4 ritmu. Tako da vidio sam da ima neka povezanost, pa mi je onako intuitivno došlo. Samo nisam uopće razmišljao, sam se gledao 22.5. Ja sam skužio, pa vidi to zajedno daje 9. Onako, onda sam rekao, ok, cool, može, zašto ne? Kad si rekao 3/4, šta su to neki valceri? Ne, šalim se. Jesu, dosta hardcore. To je pravi valcer, da. Da, dosta jesu zapravo. Ok, ludo. Koliko ima traka na albumu? 12 i vjerojatno jedna bonus traka. Ok, ludo. Eto, pozdravimo ovu ekipu iz Jebotona, to će zapravo pod Jeboton. Nismo rekli to. Da, Jeboton, album ide kod Jebotona, stvarno hvala vam svima iz Jebotona, pogotovo Antonu. On mi je uvijek nekakav guide, Antun idem legenda. Stvarno. Velika legenda, hrvatske independent scene. Ja pa spasio scenu doslovno. Da, čovjek je doslovno sam odlučio spasiti scenu. I čestitke, evo Antune, za sva postignuća i hvala ti u ime svih nas. Onako, ne znam kako da ti drugačije zahvalim. Da. Još sam ti nešto htio reći vezano za band. Slušam. Našao sam band u Rijeci,
Okej, zapravo sam te to htio pitati jer smo bili pričali da ćeš ići do Palaha, malo vidjeti kako je. Nisam išao taj put u Palah, bio sam tako izmoren i fakat mi se nije dalo ići na taj jam session, sorry Palah, ako gledaš Barba Palah, sorry. Ali našao sam band i krenuli smo imati probe, basist je super, basist ide s mojim bratom u razred, naš klinac, mislim da nije klinac, ima 18 godina, ali opet, brio sam kao, lik će biti nema pojma šta ja znam. I otišli smo naći se kod mene, nas dvojice da probamo, lik me iznenadio, lik svira bolje od mene. Šta bas, gitaru? Da, mislim inače je gitarist. Aha, okej. Ali kad je krenuo svirati, ja gledam, pa je li ovo realno, Ja nisam mogao, ja sam bio, klinac, šta će on krene svirati, ja gledam, what the fuck. A to je tako, hujiš, sad si stari i to mlađi te preteknu brzo. Da. U takvim stvarima. Da, a eto imali smo neke probe, a bubnjar nas malo mora hvatat, valjda će nas uhvatit, vidjet ćemo, ali svakako se nešto se radi da bude tu u Rijeci, da mi bude dostupan band, da možemo to rokat i da ne bude problema, Zagreb, Rijeka, fakat je malo komplicirano bilo to sve, ali što je šteta, ali Ko zna, bright možda future, se bright future, moraš pozitivno razmišljati. Da, uvijek. Ništa, šta ćeš nam odsvirati, Pokle, da te onda prepustim ovom glazbenom dijelu programa? Pa znaš šta, nisam uopće razmišljao šta im mogu. Mogu možda svirati, to uvijek sviram nekako prvo, to me lijepo zagrijat glas. Šta? Možda. Aha, možda. Ajde, može, ja ću ti samo namjestiti mikrofon na gitaru, a nisam uzeo usne, a dobro, možda ne treba, možda. Imamo možda, mislim da ću svirat Mrak i onda Twingo. Eto, tako, 3 pjesme. Znaš šta, ja ću te čak pustiti, ti odsvirat tu. A neš mi biti hype man ovdje, neš mi biti hype man. Skrš, šta da se deri. Da. A zapravo je biti Nakon, ne čujem baš gitaru. Češ to iš ti sredi tamo. Šta ti treba? Ne čujem gitaru u slušalice. Kao sebe čujem full, a gitaru ne. Ajde, ja sad. Čujem vokal, sad ne čujem gitaru. Sad čujem i gitaru i vokal, super može. Kad zatvoriš oči i vidiš likove ili neke nove čudne svjetove, ti oblaci su u tvojoj ruci i brodovi su u svojoj luci. Samo pusti da misli odnesu te, jer možda ja nisam ja i možda ti nisi ti i možda ovo sve su sni koje su nam dali sanjati. Svake noći sanjam isti san i svakog dana živim isti dan. Kad nešto želiš, ali ne znaš što, i sve se čini tako isprazno, samo pusti da misli odnesu te. Jer možda ja nisam ja i možda ti nisi ti i možda ovo sve su sni koje su nam dali sanjati. Možda ja nisam ja i možda ti nisi ti i možda ovo sve su sni koje su nam dali sanjati. Jer možda ja nisam ja i možda ti nisi ti
I možda ovo sve su sni koje su nam dali sanjati. Yeah. To je bila možda. A ide još. Biće 3 čak. 3 pjesme. Ovo se zove Mrak. Mrak, pod vodom srtonem i znam da pod koncima ostajem tu, zarobljen u najgorem snu. Dok zamišljen gledam u nju i cesta što ne zna svoj put nas vodi daleko da bar se spustim iz zraka na tlo i krenem ponovo. Nema dalje odavde, samo si lažem da znam te i samo čekam taj znak da odjurim kroz mrak i više nikad ne ostavim trag. Mrak, pod vodom sada to ne mi znam, da pod koncima ostajem tu, zarobljen u najgorem snu. Dok zamišljen gledam u nju i cesta što ne zna svoj put nas vodi daleko da bar se spustim iz zraka na tlo i krenem ponovo. Tonem i znam da pod koncima ostajem tu, zarobljen u najgorem snu. Dok zamišljen gledam u nju i cesta što ne zna svoj put nas vodi daleko da bar se spustim iz zraka na tlo i krenem ponovo. Već odavno potonuo sam i zauvijek ostajem tu, zarobljen u najgorem snu i zauvijek gledam u nju. Yeah. Evo ide Twingo, to će biti na novom albumu, da. Mislim, vjerojatno su, ko zna, ko ne zna. Novi album prije Pokle, još jednom shoutout sam sebi, ko će drugi ako ne ću ja. Misliš da je veličina bitna, čekaj da vidiš mojeg Twinga, samo sjedni u njega, to za tebe bit će njega. Veliki osmijeh i predivno tijelo, ima sve što srce bi htjelo. Tako malen, a tako zreo, crvene je boje, jako je brz, dobro drži cestu, o tako je čvrst, a malen kao prst. Twingo je moj prijatelj i vozit ćemo se dok svijet ne stane. U njega možda malo toga stane, zato je on samo za odabrane. Hej mala, čitam te ko knjigu, znam da se želiš vozit u mom Twingu. Ti si možda skroz u svojem filmu, al daj šansu mojom flamingu za let. Ima puno konja, može povuć, on je uvijek tako vruć, al zato tu je i klima, on za sve rješenje ima.
Renault please, budi mi sponzor, ili mi barem popravi prozor, jer na mom Twingu nekad se neće dignut. Wow, 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 wow. Twingo je moj prijatelj i vozit ćemo se dok svijet ne stane. U njega možda malo toga stane, zato je on samo za odabrane. Hej mala, čitam te kao knjigu, znam da se želiš voziti u mom Twingu. Ti si možda skroz u svojem filmu, al daj šansu mojom flamingu. Twingo je moj prijatelj i vozit ćemo se dok svijet ne stane. U njega možda malo toga stane, zato je on samo za odabrane. 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 Hej mala, dođi u moj Twingo, jer prozor mi se sada digo. Sada možemo upalit klimu i vozit se sretno u mojem flamingu za let. Twingo!